48 Karamchara Tipra Motha Candidate Paul Dangshu Hokotisa Class 12 Rungnogo Naharjagai Tongmani Boat Station Boat rwkha. They boat Retani Mungsha, Kebe Munkure, Jaikin Boat Naharjagai Tongohani Shaka Koktomatum Nairokni, Shumunga. Ini board rumah jaga jotono peaceful, tabusu jara kuno issue kori, koikta jaga EVM ni issue tomoni, EVM jotono fixing tha, bad baki tabu kun kongi tongo, jadi issue sangka logo report thayo, authority ni or boceng quick response man tongo, abo jungjal kuno kori, jepuro kuno issue hai, abo borok kaham ke sort out khaina bagai amri teruk khema khayo. Dati khemiya joto samno tabuk se jora chini voting percentage or kalaikha serial number 88 kalaikha Bureau Report Kumpoi.